ba kaunit palulayam luay na makabagdunga de soy na de da kura ba lelai dodora lelai dodo da ite subanahiyate balai dodo za mai ai berodau me huku ba oi ilau da tua da me fun na le fasala ni da badata o vai da comer dan na le ahor tai la doi ba salawa ba kapani kidau da ta fayago na fusisar mai bisa kira-kira da tuga yan basi managi keras kaya mafaurusa tua muri bailera bisa meno malagi na tua de ba data fo ba la ba le ini data o vai do me ini mau vai kita faurusa basi ba bisa faurusa le fatwa ba tapon mal keran pun ta mane salawa dome no faluka oi forai ta bazi malfer tu balala le sisuki sino mohalo fasa do aduh berdai na ba masida mafae masatua pangowai kami ya ni rasalawa dome ba fefu gue jangan operasi ai ta bazi malfer ira para undangan hadirin sino ohulo bagi mangkat bermi halo fawo wadur balawa sisuk tum adre beredau ban adre man mufuli ami ada le fatih ya na tafae ma bangai aduh adre ligu bala basalawada tamane ano gane bakaya sa sahaki na labihiti gane bakaya fola ku tarumali tamane tolo sudah hukum banoni ada salah aduh nalo si famane mane ade ba zara tawai bai na lupa le fati ba fu mada salah da tu gudu salah dah tetuk gagui nalesi berdauna tawai domeda amalia masih tawai domeda amaindra marif visi tawai domeda amalisari amagideole tawai domeda amasea tawai domeda apa mapini tawai domeda none mawai domeda amafale tawai domeda iteroi itazobate siloya oya tawai domeda bapa mau berele yau tu manayane le tawai domeda sobatu to mesato si baile no so ami salawado mile no so ami hene otul 50 salawa moroi bado mile no so ami berdanatan gile no so ami lawan le no so ami tu amoro ibadah dan hilera le no so ami Bapak pendeta jemaat de no so ami majelis jemaat ben KP Madala le no so ami perahu BPMJ bas soale gereja no so ami Bapak kepala sekolah SMA ben KP le no so ami serta rombongan Bapak Ibu guru le no so ami Befu zangodrasi sino hulo bagi makade no so ami o so ami tome tome male no so ami oh no matua do mele no so ami tome satu sebele no so ami Sibaya mama umur bailera ne so ami ono matua nul ne so ami dan toma moroi badana ne so ami na toma pebli ne so ami undang amale no so ami kepala sekolah semapen kapel ne so ami ke
Kepala Desa Moroy Badomili Nusul, Majelis BNKP Madalan Nusul, Fefu Yaita Sinor Madalan Nusul. Berdan tan ni noso ami tua male moroi bahilera ni noso ami tome male satu si bai ni noso ami malu kule salawat ni noso ami ira toko agama ni noso ami Bapak Kepala Sekolah ni noso batau salawat ale moroi madome salawat fareta le rosso ami kani wa magoi no auso ami babatu magai no rosso ami soroi bahume le kino so ami moroi baziare le no so ami ve puita samulo badane no so ami ne ba laba salawat doming nya sapalo noma dua bono lamane fanete afo fanete dulu Aduh. adro minaone ba mafai mangapo de sarama wai tanana le fadozi fatut ba soko na madro bai bolo si managi kera sibaya ba delera kera tur mo si delera dia lefatiba na kafai magi secara maaf Lefatiba salawat. kalau gagu nale si berdau nale tabe na fu abu pago bagina bapa masih dile tabe na fu abu pago badumeda bapa mau berhelo ya untuk badaile tabe na fu abu pago badumeda bapa lagi deon bapa mabisari le tabe na fu abu pago badumeda mama indale tabe na fu abu pago badumeda Mama pili bapa masih le tauba tabe na fu abu pago badumeda